कोविड ने शेन बमी की मसिंग कुनिपान सुखरे टेस्ट रिजल्ट खेनब यावरपदगी सममनबा पोकनरे मणिपुर कोविड 19 लाइसा छंदोरपना हौजिक मिसिमिना कया यावरकले ngarang numidang pung 8 ka minute 25 rom taba matamda Jenims Hospital gi covid ward mioi amasu leikidre ngarang leikidre bamio esi tharga hojik phawda covid 19 na sian khibami gi masing kunipan sukre Jenims ki hospital gi medical superintendent professor Tirajen thadrok paserol amana leikidre bamio edudi Imphal East district ki manung chana leiba telepathy dagi ni hairi leikidre bamio edugi mamingna Muktinath Prasad kawi sehin humdra ni pani mahak lamboi khongnan phongda leiba covid care center dagi satkiba tang kun manga gi ayukta Jenims Hospital da refer tawrkhibani haili atopa paw amadana covid 19 ngak thokna balengak na private hospital amadi lenga ki hospital singda covid 19 test tawna rapid antigen test kit pi duna thabak kya lokhal ingai cherak asida mi amana tongan mafam singda test tawbada khenaba result lakpadagi samamna ba poknare positive oire haina result pirakpadagi makha tana district hospital amada rapid antigen test tawbada anirak negative oirakle hairi mahakna makha tana amohana asobo hospital amada RT-PCR de test tawbada negative oire hairi masi test tawbagi kits ta khenaba leiribara amadi test tawriba kangbuna soiribara haibadu mari leinaba singna yengsinnaba lenga ki pukning singsilakli aduga atoppa pawmana Thawbal amadi khangabo kendra ani gi community quarantine center sing ngasidagi thingjinkre Lilong Haurebi College ta hangliba district screening center asi Wangjing Kodong Popi da leiriba district sports complex ta hongdoliba DC Thawbal na tha sigi kuntareta order ma thokiba amadi COVID-19 gi matang da anoba SOP ama chanana ba lenga ki health department na khangalaki baga loina na Thawbal kendra amadi khangabo kendra gi oina leiramba community quarantine center punmak ngasidagi launchinkre ngasi district sports complex Wangjing Kodong Popi da pangthokiba kendra ani asigi quarantine center singbu chalairamliba anti covid 19 quarantine community center khangabo kendra amadi Thawbal kendra covid 19 aids ki volunteer singa achamba loisinbagi thoram amada khangabo kendra ge MLA Suraj Kumar Okamna phongdokibada haukiba thamari manga rom asida kendra ani asigi tongan mafam kunthra romda quarantine center hangdoktuna covid 19 pandemic asi lanthengnabada saruk yaduna lakpani Masida miyam gi damak ka thokpaga loina na mateng pangkhiba volunteer singbu MLA gi maikei dagi apian ba phongdokhi COVID-19 gi lantheng asi khudak te hekta loiga da balangpham amadina tabana makha taba miyam gi khudong cha da ba kya da MLA gi maikei dagi angam ba mateng pangani masida kendra ani gi volunteer singna mateng pangbigani haibirakpagi damaksu MLA na apian ba phongdokhi aduga topa pawmuna Manipur gi lengak asi miyam gi punsidagi vote na hena maru oiba lengak ni loop manga COVID-19 की तमथिरबा लाइना लाइसत असिना मणिपुर असिगी मियामबु खम थेंगना अवाबा चैथें कया पीदुना मियामगी दमकत याइफनबा थबक थौरम सिनबा पाइबदा सरुक यागे हाइना बोट खोमदुना MLA ओइखरबा मिओइ खरना मसागी फम थादोक्तुना अमुक मियामबु कोविड लाइनागी खयाता थवाई खुबाकता हापतुना इलेक्शन तौदुना मिखल पांगथोकनी हाइबासी मतम चादे हाइना CCSK हेरिकोन लिपुन MMWO अमसुंग UCM गी अपुनबलु मंगाना थादोरकपा सेरोल अमना हाइरी Election asina asibagi khata taraduna leiraba miyamgi punsibu hena khudongthiba awafamda tahanggani thamari hena COVID-19 gi laina laiset asina sogan khiduna nongmagi anabagi masing henjalakliba amadi asibagi masing ju henjalakliba matam asida expert doctor singna takpibagi matung inadi lakliba October tha asida di lamdam asida apiba phangna miyam narakpa amadi asibagi chang asi wangkhalakani haina panari asigumba siriba tanja sida lengak asigi maikei digi chap chaba thorang thosil lauthoktuna thabak paikhatpagi mamisu phajana tadriba matam amani lamdam asigi oina leiriba health sector asina phibam phattabana oirakadoriba phibam asi kanma ngambagi wangmada lakadori asigumba phibam asida lengak asina karamba ahenba thabak thorang paikhatuna mising yamjadraba lamdam asigi miyamgi punsi kannaba thabak paikhatkadage haibagi chap chaba thosil thorang phawba tawba ngamdana leiriba cheirak asida election gi meeting yahonnaba vote khomba amadi election gi rally pangthokpa haibasi manipur gi lengak asi miyamgi punsidagi vote ne hena maru oi haina khanba lengak ni haina miyamna lawrakani haina serol aduna phongdokli aduga atoppa pawmana film shooting matam khara lepnaba khangalakli ngasi ayuk pung mapan taba matamda film forum manipur gi executive committee gi emergency meeting ama pangthokre loinana warep ahum lowkhre ahan ba warep ta hojik oriba COVID-19 gi laina laisat asina nong makangdan leptana sandorokliba sigi yenglaga forum na hana thamkiba appeal adu makha samthaboina matam khara film shooting tobidanaba film producer sing amadi director singda khanganjari hariba thing basi durdasan amadi lenga ki oiba shooting na singbagi di consenjaroi
अनिसुब वारेपता कनागुंबा प्रोड्यूसर डायरेक्टर सिंगना हौजिक फिल्म नंबगी पाउसु फंगजरे फिल्म फोरम मणिपुर ना रेस्पॉन्सिबल लौजरोय हाइनसु खंगनजरी लोइनना फोरम न थेंगनबा यावरबदी मतिक चाबे एक्शन लौखटजगनी अहुम सुबो वारेपता फिल्म फोरम मणिपुर ना अनोबो शूटिंग की चना कांगलोन अमदी एसओपी अमा पुथोक्त्रिबा फावबा हारिबा थिंगबा सिबु ngaakna चटमिनसी हाइना फिल्म फोरम मणिपुर की जनरल सेक्रेटरी एनजी घनश्यामना थोरकप चेरोल अमना फोंदोरकले अदुगा अतोप पावमना प्रेसिडेंट नेशनल स्पोर्ट्स अमसुंग एडवेंचर अवार्ड लांथोखरे नुपी अहुमना खेल रत्न फंगबदा अपेन बफोंखरे सेनफम हेंदेटखरे ngasi asi leibak asigi hockey gi wizard haina khangnariba मेजर ध्यानचंद लेखिदबगी निंगसिंग थौरंग मरी लेना भारत सरकार ना सही खुदिंगी ओइना लेबाक असigi ख्वाइदगी फबा सानरोय सिंगदा नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड पीदुना इकाई खुमनरी अदुबु कुमसी सहीगी ओइना कोविड-19 मरम ओइरगा थौरम असि वर्चुअल सेरेमोनी दा लेबाक असigi साइ सेंटर सिंगदा पांगथोकली अयु पुंग 10 गा मिनिट 50 रोम ताबदा थौरम असि लेबाक की साइ सेंटर सिंगदा हौदोखी मपुंग ओइबा थौरमदा विज्ञान भवन दा पांगथोक्तुना राष्ट्रपतिना लेबाक सिगी सानदरोय सिंगदा पीबा ख्वाइदगी वांगबा मना नेशनल स्पोर्ट्स एंड द एडवेंचर अवार्ड लांथोकी हंदक चहीगी ओइना सानदरोय सिंगदा पीबा ख्वाइदगी वांगबा अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फंगदबा मंगागी मनुंगदा नुपी अहुम यावरकपदा प्रेसिडेंट अपेनबा फोंदोक्तुना नुपी सानदरोय सिंगी मतिक मगुन सिंथाकी हंदक की राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फंगदबा मंगागी मनुंगदा नुपी अहुम अदुदी मणिका भद्रा रानी रामपाल अमदी दुती चामनी न्यू दिल्ली दा पांगथोकबा थोइदोकबा थौरम अमदा स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजुना मेजर ध्यानचंद की मूर्ति दा हैकत लैकत तमदुना इकाई खुमनकी थौरम अदुदा स्पोर्ट्स मिनिस्टर ना फोंदोखिबदा हंदकी सही असिदगी खेल रत्न अर्जुन अवार्ड अमदी ध्यानचंद अवार्ड की सेनफम हेनगले हाइना लाउथोखिबगा लोइनना हाना राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड असि लुपा लाख 3.5 पिरमबदो हंदकतगी लुपा लाख 15 दा हेंगतख्रे अर्जुन अवार्ड लुपा लाख 5 पिरमबा अदु लुपा लाख 10 दा हेंगतख्रे ध्यानचंद अवार्ड सु लुपा लाख 10 दा हेंगले हाइना लाउथोखी सही खुदिंगी ओइनादे अवार्ड असि राष्ट्रपति भवन दा पांगथोकपा थोइदोक हेंदोकना चिंगलेंबा थौदो अमदा सानदरोय सिंगदा खुसिनखिबनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नसु ngasi नुबित असिगा मरी लेनना लेबाक असिगी अफबा सानदरोय सिंगदा अवार्ड असि लांथोखिबदा अपेनबा फोंदोक्तुना सानदरोय सिंगी मतिक मगुन सिंग सिंथाकी हंदक सहीगी ओइनादे अवार्ड फंखिबा सिंगी मनुंगदा मणिपुर की सानदरोय अमता यावखिद्रे अदुगा याम नुंगाइतबा पावमना ताताना तकपदा नुपी मचा अमा लेखिद्रे लंबी की खुदोंथिबा थौदो अमा ओइना ngasi अयुक पुंग 9 मखाइरोम ताबा मतमदा नोंपोक सेंगमाई की मनुंग चनबा सिखोंग चिंगया लेकाइदा ताताना तकपदा नुपी मचा अमा लेखिद्रबी नुपी मचा अदु बेबे एरेना कवि सहीना तारानी अपोकबा इथेमचा कवि नुपी मचा असना साइकिल थौदुना चलिंगेदा लाइबक थिबा थौदो अदु थोखिबनी हाइरी चेनरीबा गाड़ी अमदी ड्राइवर पुलिस न फारे अरोगदा पॉपुलर न्यूज रीडर की वीडियो भी यंगिरिबा खुदिंगमकु थागतचरी।